UMLA jangka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai menta kasngi ka khandai tarik ulaber ulahiar jurep ya kajing pentre ya kamadan ya le kai football kabadon hamadan laban kabaha kajing mang pisa kabakot syakasan crore tingka kabala sanction nadu kasnem 8,000 arpuwe kaba menta kajing pentre kadang ya chakman kadai kajing jurep UMLA kadai shibentaban pet ya kajing ya stat jangka kam ha kabaya dei ba kajing pentre ya kamadan football Katai kamadan, kadai banshna penbha na kabenta, kajing mentoy ki samla jong kashnong. Te kabostrat cibun bahagan ka package ka basa fu arkrur ka kana kamadan laban jongi layo ban sanction hapo kana ka basa fu arkrur kumbasan krur. Te ki jaka ki bayo ya kana ka scheme ban ya kana ka artificial turf bikin le per kuwi jidon kam hangne nolor ku artificial turf hangne ka madan laban kamadan yele ka jungi hangne hak te siliang bakandon ki ka jing sinai ki dressing room jong kan thai sinang bat ka office room bat kendon terus ke painting per kuwi ki kawar maki hakabana ka yang barohan la batai ya kana ka ba Kindon gini ki providing an installation of synthetic football turf artificial turf, including construction of soft base, nangta gini kinala, nangta indon ta retaining wall, nangta bagaja renovation gini gallery, bakum ter. Tekan lo gejing don box sibun ada gejing kublai, hakaba ni layo biang layo first time hak history lesi kan long gaji bentua ya borok ki by 8 sports ngarul di kumunong ilaka juga laban sports club aga football ka athletics kan kisim kia because I love sports the ngalai yo ban bud din hi ku pelatih hi ngaw ya gitu nang scheme apa gila adun kini file number naga state sport council gelap di krek di PR gelap haj government ke kamram ko jonga ko lokal meli ban le benia kendu ya ki official jongki planning nang tu plan sport spas ke planning na planning ka le finance hagaba hagaba ngala le hadu ucip minister ubala simkia ban incorporate akan ban include dengan san krore apa kana sauar krore ke package hakwi wi jakade ki bayo but kiwi sinong gibayo karong sangpung po sinong ka manalaban ka jongi hasilong taitang mangi bayo nang ta ka lajungkot peludi ground hapo motion ram barka dabu sabuhay te ngaso banai badai tang kecingkerku jongbule bu aibor yanga hakaba mo da kaji snok tilang barka Maralaban Sport Club Dorbar song mapikisan yan dai sing samla inong song baro mangisa yo biang yang san kur ka ba hadu pagada kan long beautiful ka ba nagalang joka Dorbar song sing dai sing samla barka sports club kala adon teng hapor biya wara yang nega scheme haki tikis dem beladap kala adon ko ka agreement ka balaya sign lang ba ya ka jingtre kapapilin pelakpor hapadon kejing terai dagal yang jong pibro sau ki organisation Dorbar Stong Manalaban Sports Club sengat he Manalaban sengsala Manalaban jointly pinyodon lang bapin monitor bamin Dorban pek kejing terai kalong babahan mar hadin maladap nodong sodong umur kandon kejing hangtala permanently man beron kam non siang artificial turf mla subon berkendo bimla subon wan mo ban miyak kali ne jong flang num syasu kalau bitik kumulong kata kalaban sports club indoor stadium bat kata apa lumpar ke indoor stadium ke Bagalawara ini sistem ke beladap ke bangila hiyo bangila peron kamru hang turu ladun ke condition ke ba long betang nam tak sport activities mdon mla su ban pelong ya kejing hawai dawai ini agreement bangila le men chua kadon kopi bat ki ban ngaru ke ba ki ban page ban ri ban sumar kalong jo south league organization kawai kador barcelona kabar Maralaban Sport and Cultural Club kabala gini seng kentai Maralaban dengan laban berbasau gini seng samla kini jointly kin page ba bagi page ba ban penia yang namadan ban hantala kibaya kairu kino gbesu ele wan ele kai le untuk wan ele kai gumtu mo
Kemudian wan hida permission na kiniki organization kanang ba kin kile nomor bukan light lu ila ba dong trai bangi wan ile ka mau yadi drugs stage kendong yadi drugs tu yon team te kum kita arun na kini kisa organization apa ke dalam organization kin pay batang itu genuine tournaments mo ham kisang sama lamar laban pintip ba itu genuine tournaments lani ki programs ke bile angnen mata sport activities tadi ma pi ban pay namba perum don gaji penjular jing satu kumalaong di sekitar sinong mentan kate ke children's park ke bangila ada pesna ke bangiyo anak amrud scheme ke stadium scheme kan hadin jong ke stadium te lasna penbahan mentan jing don kam chong ka sinong ke le kai lung kena ke mo ki rong ba ke le yoga ke songkai ke por nang turu itu sekitar sinong ki pipe borok itu lut mat mentala pendai ki pipe plastik te ngi skem bar jing ya trai lang ke jong pise ngaku memeli ngadon laron kam ya kanono kejin kam nam yang ga police assistant lani ka law assistant lani ka kano nga ko mali nyo pinga don na pinan kam ngan le kam to ensure ba henceforth numdon so kejing satu pada kajing penjular ya kadang badan hadin balada ban penbahabriu ya kana dong sadong but abang alit ngalit di programs kumo meli hakiwi ki programs bagi khot senong gondong ngakan ma dong men system ya kadika that di Bo Sulai Memorial Tournament ba pelong deka West Jantia Sports Association tingi ale uri men jonga de state ya te kilas yang da artificial so cing itna jing ko iwe rum dot marba ki khang tala ki ko ki ga use kamaran tang nam dagi genuine case mendai gitu bawa one pathar one ya ne one di drugs ki one ya ka wara ka kali benua ki penderung sera kali di kiat di kamlong ka kali msha so benderung apa sejen bas yang artificial kita ki di jing